laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala jenna ala toon yettore Allah no hayfi? Alhamdulillah, onon kadi hayfi seeɗa? No hayfi bu yettude Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydo afiya o. Amina ya Allah, amina. ɓe ngurene ɓe fof ɓe jam toon? Alhamdulillah, yettude Allah. kadi ko tooli awa. Bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala jannatahu wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray ko watte muqaddima barki ɗuɗo ko yewtere seeɗaare ni yowondirde e fii peewal. ɓe nganndi peewal huunde himmunde, huunde moftunde kadi, huunde nde tawi ko kayre timminta fiyakuuji ɗin fof, fiiji ɗin fof no ɗaɓɓaa e peewal. yani peewal ngal no ɗaɓɓaa e cenɗe ɗin fof mo bee ka woniri ɗon e ko woni gollude kon e no jokkiri noon emo ɗaɓɓiraa ko wiyetee kon peewal. ko ɗum arabu ɓen innata al istiqama. Istiqama ko foccugol laawol feewa e ka ooti woniri ɗum fuu. ko ɗum waɗi si peewal no mofti e tawhiidi ndin fof, laawol tawhiidi ndin fof, laawol diina kan fof, laawol sari'aaji ɗin fof, laawol gollindire ɗen fof, peewal no naati e muɗum. ko ɗum waɗi mono faala haqinɗinde ma'ana la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ko landi kon tigi tigi ko attorta ko fiiwgol ko peewal ngal no ɗaɓɓa e cenɗe ɗen fof. peewal ka ɗaɓɓere, peewal ka huwondire, peewal ka gollidugol hakkunde mon e Allah, peewal cenɗe ɗen fof hay nokku alaa ka peewal ronka ɗaɓɓeede. ko ɗum waɗi si karama ko ɓen no inni peewal ngal ko ɗum wiyetee manhaj kamil, yani ko laawol timmugol fii piiji moƴƴi ɗin fof no lannda feewugol, kala ko jokkuɗaa ko yaa feewu. ɗum waɗi maana peewal no ari ka alqur'ana nokkeeli buyi no jeyaa e majji ko Allah subhanahu wa ta'ala jippinani nulaaɗo mum on e wondiɓe makko e jokkuɓe mo haa ñande darngal. aya no ari ka suratu Hud o wii fastaqim kama umirtu wa man taaba ma'ak. Allah wii nulaaɗo mum on feewu no yamiriraɗaa noon, an e kala ruttoduɗo e ma rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala. feewu no Allah yamirirma noon. ngol konngol ɗon hakke ko aanini nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama, sabu ɗum o maaki sayyabatni hudun wa akhawatuha. ngol cortewol wi'eteengol suratu Hud ka o aya ari ɗon fastaqim kama umirtu, feewu no yamiriraɗaa noon, o tawi ɗum ɗon no aaninimo e hoore ko Allah wallimo ko fuu. Allah no wallimo feewugol e cenɗe ɗen fof, ila ka pay kum yaagal makko haa o nula, haa o feƴƴini ko peewal tun o noddi e mum, ko peewal tun o golli kadi. kono ɓay o aya ari nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wiyetee ɓe aanuno haa ɓe lakka, satti e maɓɓe hakke ko ɓe faalaa feewde. Allah noon wi yo ɓe feewu no ɓe yamirira noon net. haa nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki awa sayyabatni hudun wa akhawatuha, ngol cortewol wiyeteengol suratu Hud ka o aya ari ɗo, ngol ɗon furɗi niila. en anndi no jeyaa e ko furɗinta goɗɗo mo tawata ko suka tawa annde e maapere e suno. no jeyaa e ɗen aayeeji arɗe landi peewal, nokku goo kadi himo daalika suratu sura falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. anndi ɗon aya ɗon kadi fillitike wo ko ɗum Allah yamirma ya noddu e peewal ngal
nodda e laawol diina makko ngan feewira no yamiriraɗa noon ko ɗum waɗi si suratu sura kadi ka on aya ɗon ari ko ɗimmo suratu huudi ka o aya ɗa ari noon nokku ko kadi o daali e suratu fussila fastaqimu ilayhi wastahfiruh ɗum khitabu on yewtano ɗum ko en mofte ɗen fof wiya feewe ruttoɗon ka Allah insinano ɗon mo toroɗon mo yaafuye yiltitoɗon e makko kanko Allah bajjusini ɗon si tawi noon on feewi Allah no addi joddi peewal o daalani en e certewol ga kadi fahin ka suratu fussila inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu haka aya on hatti ɗon on aya ɗon o holli wonde feewuɗo ko fuɗɗoto welo welo makko ngon ndeymo maaya o gomɗini Allah o haqqinqini tawhidi ndin ha moƴƴi ko haqqinqinta tawhidi ndin ko feewugol ngol e piiji ɗin fof gollodire ɗen fof hara oti no feewi hakkunde mum e Allah emo feewi hakkunde makko e ɓeygore makko emo feewi hakkunde makko e emo feewi hakkunde makko e gollirete e makko emo feewi hakkunde makko e cenɗe ɗen fof ko ɗum waɗi si o aya ɗo ɗen no mofti kala gurdan ɗan fi aduna on e lahara on fof aya on no mofti ko yowti feewi e mum o wi noon feewɓe ɓen ɓe fuɗɗoto welo welo on ka maygol maɓɓe haa ɓe naata aljanna dow ɗon haray ɓe wondi e joddi peewal ngal nokku o kadi himo daali ka suratul ahqaf inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓe wiwɓe Allah ko goonga ko o gooto ko o bajjo ko kanko jeyi ko kanko tagi ɓe feewi kadi ɓe watti ɗon ɓeeɗo mara kulol ñande alqiyama ɓe maapotako ɓe anata ulaika ashabul janna ɓe woni yimɓe aljanna kala mo koɓe ɓen ka sahaba ɓe firiri ko wiyete peewal ngal piiji buy no jeeya e muɗum ko sayyidina aboubacre ni siddiq radiallahu anhu o maaki ko Allah daali kon summa istaqamu manamum lam yusriku billahi shay'a hella ka diina koɓe sirkanali Allah hay e hunde ko ɗum woni mana istiqama on hella ka aqida o maaki kadi fahin ɓeeɗo ɓe yeƴƴitaki e tana Allah subhanahu wa ta'ala o maaki ɓe feewi ɓe tabintini wonde taguɗo ɓe on ko Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Usmana ibn Affan radiyallahu anhu kan kadi o maaki istiqama on ko faanda ɗo ko laɓɓingol golle ɗen tigi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kan kadi o maaki istiqama faandaɗo ɗo on ko tottugol farillaji ɗin watta naafilaji ɗin e feƴƴenɗe ɗen fof ɗum ko hella ka diina imam Qatada kan kadi o maaki ko feewugol ngol e yamirore Allah nden ɗoftomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala imamul Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi kanko ko tabi'in yaaɗo e tabi'ina en ko maaki ko istiqama ala amrillah feewugol e yamirore Allah nden bimana golla ɗoftare makko nden woɗɗito geddi makko ɗin haray ko ɗum waɗi si karamo ko ɓen ɓe fof maɓɓe mo ɓe no sifi ko wiyete ko istiqama peewal ko feewugol ka diina e feewugol e gollondirɗen fof Rabi ibn Husayn oɗo kadi maaki woko ɗurnagol e kala ko wona Allah subhanahu wa ta'ala fewta e ko Allah o landi ko ruuɗo e aduna lannayɗo on rewɗay ko lahara luttay ɗon aray ko ɗum waɗi si karamo ko ɓen mo ɓe no firi ko yowndiri e mana o aya hollugol peewal ngal no ƴetti cenɗe ɗen fof nulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallama o maaki ma nazalat alayya fi jamii alqur'ani aya asaddu alayya min hadihi l aya wo qur'ana on fof hay aya gooto jippaaki ɓurɗo lam maapinde tedda e am foti e oɗo aya ko ɗum waɗi si puri ɗin ari e an sabu oɗo aya ari e hadise selluɗo mo
abi amr sufyan bun abdallah saqafi radiyallahu anhu o arno kanula ɗon sallallahu alayhi wa sallama o maaki nulaaɗo miɗo faalaya wasiyolam wasuye mo tawata so a wowlaniilan on ɗon hay gooto mi lannditataako ɗum ɗon ɓaawa maaɗa hannde kadi mi lannditataako fii ɗum ɗon hannde kadi ɗum ɗon on ara miɗo anndi yonaniilan mi lanndataako hay gooto hannde kadi tus nulaaɗo allah sallah alih sallama juutinanaale mo ko honno o wuurirta e ko honno heɓirta battane moƴƴe o heɓa aljanna nulaaɗo allah maakani mo kalimaaji ma ɗum wi'en jumlaaji ɗiɗi o maake qul amantu billahi ɗumma staqim manamo wi'u mi gomɗini allah ko ɗum woni heɓu tawhide summa staqim resti heewa feewgol faandagol ɗo ngol no mofti piiji ɗin fof anndi islamu hay hunde o accanaari moɗon ɓuranande wonno ko wahyu immorde ka allah allah subhanahu wa ta'ala o holli ko peewal ngal woni nene heɓugol aljanna nde wonno noon alquranan ko kayri woni peewal o holli wonde mo jokki nden ɗon ko nde siifani mo kon ka laawi o heɓa e laawol hewtinaygol mo ko aljanna haray ɗum ɗon no holli koko nulaaɗo allah maakani oɗo e sahabajo tedduɗo gomɗin allah feewa ɗum ɗon ko hunde timmude noon ko hunde gasata e ɓaawa ɗum a wata fewde a gomɗinaali allah a wata gomɗinde allah a feewa joni noon ɗum ɗon no mofti diina kam fof ko ɗum waɗi si ɓe inni peewal ngal ko ɗum woni e manhaj mutakamil jama'a bayna al aqida wa sharia e hino amantu billahi on ko aqida on istiqama on ko sharia on fof no naati to ɓe inni ɗum ɗo ko laawo timmugol mooɓindirgol hakkunde aqida on e sharia on mooɓindiri hakkunde diina kan e aduna on mooɓindiri ko fiɓetee kon e ko huwetee kon ko wiyetee aqida e sharia ko fiɓetee kon e ko golletee kon koko wiyetee peewal no mofti tabitugol e goonga no mofti woɗɗitagol fenaande no mofti ñaawirgol nunɗal hara tooñataa e cendu ɓen fof no mofti accirgol allah yo ndartu kala ko ooti golli kon hara ko allah woni mo ndartande o haajaka ko goɗɗo ndartan mo allah ndartanay mo allah ko ƴeewata kon no yoni ko allah yiyata kon ɗum ɗon no yoni haray ko wiyetee peewal ɗum no mooɓindiri hakkunde golle ɓernde ɗen e golle tere ɗen ko ɓernde ɗen watta kon tawhiidi on ko tere ɗen watta kon golle sari'aaji ɗi allah subhanahu wa ta'ala yamiri neɗɗanke on ɗum ɗo fof ko feewugol tawhiidi ndin ka ɓernde makko watta si golle makko ɗen kañum kadi feewa amantu billahi summa staqim wiwmi gomɗini allah fiɓa feewa kañum kadi tawi cenɗe ɗen fof ɗum ɗon no mofti karama koɓe l'islam ɓen e no yaajini firo oɗo hadis monulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam makani o sahabajo tedduɗo ɗo ko ɗum waɗi siko peewal ngal wawata tabintinde moƴƴiriiji ɗin fof ko peewal ngal waɗata haa ooti huutora sari a allah subhanahu wa ta'ala on e cenɗi ɗen fof hara hay nokku woñaaki si tawi feewi tum hay nokku woñataa haray ko ɗum waɗi ko angal peewal ngal fewndo o waɓtuɗo lorri aduna o angal peewal fewjooɓe ɓen angal peewal karamakooɓe ɓen angal peewal yamirteeɓe ɓen angal peewal waajetee ɓen angal peewal waajotoo ɓen angal peewal ɗowooɓe leydi ndi kala leydi angal peewal ɗowooɓe ɓen e angal peewal fewjanayɓe ɓe ɓen e angal peewal fewjeteeɓe e hoore mum ɓen o ɗum ɗo ɗen woni yirbinde aduna allah angal peewal ɗo noon cenɗe ɗen fof alaa nokku ka walkori nokkeeri ɗin fof no seeki yamirooɓe ɓen alaa huutorde yamirteeɓe ɓen alaa huutorde
ɗowoɓe ɓen ala huwude peewal ɗoweteɓe ɓen kadi ala huwude peewal joni noon ɗum ɗo fof si tawi ɓoynike haray piiji ɗin fof ɓe bona ko si peewal ngal heɓike ɗiɗo piiji fof kañum kadi mo haray ko yen wakkilo ndaaren ko l'islam o landi en kon hellaka feewugol men ka gollondire hakkunde men e Allah e ka gollondire hakkunde men e yimɓe ɓen geren no heɓiren peewal ko sen heɓi peewal ngal ko ɗum ɗon ɗen heɓeten tawhiidi laaɓuɗo ko sen heɓi peewal ngal heɓeten huwondiral laaɓngal ko sen heɓi peewal ngal danden golle meɗen ɗen e yeebagol hakkunde men e Allah danden golle men e yeebagol hakkunde meɗen e yimɓe ɓen ko sen feewi reenoɗen e hakkeji yimɓe ɓen hara ɗum ɗon no aanini en no maapini en landiteede on kalaakhira fi hakkeji yimɓe ɓen ko so tawi goɗɗo no feewi timpiiji ɗum fof maapina mo ɗum waɗi si tawi woni ɗen feewugol ngol ka tawhiidi ko ɓe hara ooti ɓoyloraali cenɗe ɗen fof o jokkaali belaaɗe wonki maɓɓe o waɗaali bid'aaji ka nder diina Allah o waɗaali hay e hunde ko woopondiri e ko nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama hacci en kon e muɗum ɗum waɗi si karamakooɓe ɓen aramɓe ɓen moƴƴuɓe ardiiɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe rentinayno en e waɗugol ko woopi ko qur'ana on yamiri e ko sunnanelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama yamiri kon karamakooɓe tinniiɓe ɓen haa heɓi darajatul ijtihaad ɓe tata Allah hokkiiɓe jaɓaneede e cenɗe ɗen fof sabu laaɓal maɓɓe e diina maɓɓe e ganndal maɓɓe e golle maɓɓe moƴƴe weltinde ka Allah ɓe fof maɓɓe hiɓe holli wonde si tawi woni ɗen nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yamiri goɗɗum haray ko ɗum ɗo woni wooti jokkata ko ɗum ɗo woni laawol maɓɓe ngol kalmakooɓe ɓen fof ɓe tawata ɓen no mari darajatul ijtihaad tinnagol ka nder diina Allah heɓa anndal faaminayngal ƴiye qur'ana ɗen e sunna nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe fof hiɓe rentini waɗgol bid'aaji ka nder diina Allah subhanahu wa ta'ala haray noon ko ɗum ɗo wiyete laawol peewal ngal si tawi woni ɗen ooti no ɗaɓɓitingal tun o yiyay mo ɗaɓɓiti laawol peewal ngal o yiyay mono faala feewde kadi hay hunde alaa ko sakkotomo e feewu gonko haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin ɗerɗe meɗen ɗen e diina makko kan o tabintina en e peewal o walla en haa o hawrindina en e sawaba naɓo o gollina en ko o nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wasi o sahaabajo tedduɗo qul amantu billahi summa istaqim haray ɗo ko udditugol tun dambugal ngal haray min jonnita on onon e jentiɓe ɓen ɓay waktu meɗen yaaja ha ko faalaɗon langade ko haram waway hebde wonko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam, wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Modou Albarka boy on jarama yo Allah subhanahu wa ta'ala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude waɗa jodde nden ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata joni men ndaara ɓe so tawi yara honno na musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗen wawi waɗude star 61 ko ɗum woni étoile 61 fi lande ɗen inchallahu haray lan udditande ɗo adiɓe waɗude ɓen inchallah. Naam, ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 3365. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ala jenti on. On hiiri ala ko nona jende nguren. Ibe alhamdulillah. O tigina tun sammi ngolo weltano ala jien no. Ay men tori ko kadi. Walla ko baraji. Amin ya rabbi. Albarka mo. Joni lango. Naam, ɓe maketeɓe ɗo haatini. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Nala to? Ok. Assalamu aleykum ustaz. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kare ko landon fala dandagol no e hare landagal ko woni ara exemple goɗɗo no juumude
so gayni janngugol fatiha on après o ɗefta aya goo maɗum suratu nur après noon so fuɗɗike janngugol o jillindira noon ayaji ene ko ɗum ɗo landallal ngal jillindirgol ayeje ko alqur'ana hara o jannga o falja ara o anndali o faljiyali ara o anndali o falji o yaha o ɗefta aya goo direct ara o anndali o falji aywa si tawi woni ɗen goɗɗo no juulude ma no julnude haray si tawi o ar faljude ko wonɓe ɓaawo makko ɓen waɗɗi yo wurtanmo so wurtanama kan kadi o jaɓa ko wurtana kon qur'ana on como cama gasata e makko ko bee janngira no ardi noon tagaaɗo fof noon falje e alqur'ana ɓay no jeeya e mujiza mayre on tawde hooti falje heɓano wakkilora kañum kadi si tawi no yooti naɓinde wotere o gayni honno goto ala tamɓe heɓude baraji ɗaɓɓeteɗi ɗin e muɗum ñande on si tawi ooti be rewto joni noon si tawi woni ooti janggi falji haray ko yo jaɓu faljitede wonɓe ɓaawa makko ɓen kadi ko faljitum si tawi noon o kalike o janggi aya ha o gayni o darike ɗon o ronkuno feƴƴira ɓaawoɓe ɓen kadi hay goto wawali mo faljitude haray ko yo accito on aya ɗon o yaha e aya goomo o hunji o si tawi woni ɗen o falji ɗon kadi o ruƴƴa haray hato jinaka o juutina o tawi koye cortol o woni o falji o heɓali faljitomo taw ala nokku ka o yaara mo wawi accitude ngol ɗon ƴetta gongol go si tawi woni o heeɓi kadi wano aya simo faala o ruƴƴey tum amma si tawi koye nder alqur'ana on fof o jilli o wi e ngol cortol ɗo a yahi e ngolɗa ma o wi o aya ɗa o yahali o yahi e o aya ɗa tawi o heɓali faljitomo o rewnidira ko duwa rewnidirede kon o yaltale alqur'ana on haray julde makko nen bonaani nam on faami ɗon ono landiɓɓe mi faami on jaram ɓe maketeɓe ɗo to Diallo Alpha assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah ayo mi jinti la famille no station bon aray ko landal ɗo mi mari komi landatoɓe alors noon landal komi faala ko landagol ko wona gorko jongallejo hara mo mari sonnaɓe jiidaniɓe hara sonnaɓe jiidaniɓe mo tata kañum on gorko jongallejo ɗon himo mari gorko jaatiguijo goo arawo ka makko fi hiitagol ɓiɓɓe makko ɗon haa no waɗi ɗon ko hiitoto e kañum gooto e ɓiɓɓe makko ɓen o wiya wonde manna o ɓiɓɓe makko ɗo ko wono o wonay neɗɗo waɗowo jina ma neɗɗo yarowo ɓeere ma wujjowo ma o inni on tigi sa wi ka sa maayi acci oɗo ko galle ma ɗo o lancata ka galle ma tatara mo woni on kadi hiitade on ɗon kadi ara ha o hoolo ko siɗɗo makko yani jatiguijo makko gonmo koyin hiitade e dow ɓiɓɓe makko on ara ɗon ha tawatara ɗum ɗon wawi créede probléme hakkude kañum on ɗon ɓiɓɓe makko hakkude makko e ɓiɓɓe makko on tawata noon kadi ha créa probléme hakkude makko e ɓeygu makko tata ko wata onan ɗon saabu noon noon adda ha ɓe aña ɓiɓɓon ko ɓuuri e tiiɗude tawataran ande kadi ko woni ɓe nayi ɓiɗɗon o wujjeyi tawata noon kadi alna kan kone wujjude few ko ɗum woni landal ngal haray ko adi kon taw hiita gongol ko yowi ɗum e abbagol fenande hottagol ko tawata ko kona hottede tun haray noon nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no haɗi ɗum ko ɗum wiyete tiyara hiitagol ma ɗum katinagol ɗum ɗon no haɗa no ari e konnguɗi sahabaɓe nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe sifi alhaali makko on ɓe wi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yuhibbu lfa'ala alhasan wa yakrahu tasa'um wonulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam hari hiɓe yiɗi alfagol ko moƴƴi
hiɓe añi hiitagol kata sifa konko ɓen hiitoto kaari wujjoye kaari fene kaari zine kaari mo accimo ka galle ɗo ko ni eni hari nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no añi ɗum piw ɓe yiɗa ɗum joni noon ko nulaaɗo on yiɗa o haray alaka diina on katinagol e hiitagol e hottagol ɗum fof muɗum dagari an hiitana ɗon wota hoolo kanko hiitotoɗon yo reeno e hiitagol ɓen ɗon penale koyno wadda ɓeyngure e ko adda tuume e galleji yimɓe ɓe e hoore ɗum kadi ko mahi ɗum e hoore fenande mahaki nokku ka tawata koko tuugorte e muɗum ko mahi ɗum e hottagol ko ɗum arabuɓe innata tahminat jooɗagol tum hotto inna si hoore oɗon nden no wayi ni ko ni o ata si kinal makko ngal no wayi ni ko ni o ata si tawi ɓaawo makko ngol no yaarini ma koyɗe makko ɗen no woñorini ma ɗum kolli makko ɗin no waalorini ma noppi makko ɗin no yaarini no ɗum fof ko hiitagol fenade a annda ko woni o neɗɗanke a annda no o wuurirta a annda ko o maayata e muɗum a annda si Allah arsi kaymo simo ɓoyli fewndo ɗon no o tuubira o feewa annda simo feewi ɗon kadi so jarribatake o ɓoylo annda e fusfi makko neɗɗanke annda fi neɗɗanke gooto annda fi ko wirni ko wowoɗanimo ko yo wowlu ko feeñanimo ɗon kon amma noon alfagol ko moƴƴi kon ɗum ɗon no dagi koni alfagol ko moƴƴi ni ko ano wiya ni ɗen goɗɗo malaaɗo ma wiyamo wuuro ma wiyamo moƴƴo ma wiyamo sifa ɗin alhaaliji alfo e makko ko moƴƴi inna a ono tijjande laami ma a ono tijjande heeɓi gandal nafaygal ono tijjande heeɓi peewa ono tijjande heeɓi ngalu oɗo mo o jokkay en ɗan sifa ɗin piiji no moƴƴi alfagol ko moƴƴi kon no moƴƴi nulaaɗo on sallallahu alih w sallam hari añaa ɗum ɗon kono haray hiitagol kata ɗum ɗon hari nulaaɗo on no añi ɗum haray ɗum won alaaka l'islam ta gooto hiito kata hottano gooto kata ɗum ɗon dagata ko few e hoore ko tawi konko fenande ko no haɗa no harmina ɗenkiide lorrayɗe kañum kadi ok lamar ɗimmal so tawi woni hara hawri tan no woodi nam min lamar landal ɗimmal so tawi hawri woni e tan hino woodi ini ɗon wawi landal no woodi ligne no muɗum bimana wona gorko jombuɗo ko tawata hara mo jombi ko woni ko wiyete ko hara wala o yonande sonnaji makko on tigi tigi tawata hara mo ka galle makko tigi ko wiyete ko manda ara mo yani mo selli tigi ko woni yani mo barkiɗani sonnaji makko on seeɗa saɗi so woni ka so wari yiddugol e ɓeyngu makko tawata hara no ɓeyngu makko o yonanta ɓeyngu makko ko yani o hewtanta ɓeyngu makko ko faala ɗum tigi tigi tawata hara noon joni ko gorko on tigi kanko o watti joni ɗaɓɓoyde gorko go'o a yaasi ara yiida e ɓeyngu makko taaɓe fof non ɓe ɗon ara gorko on yiiday e sonnajo makko on tawata sonnajo on no ɗon moodi bo sonnajo on ɓe fof yiɓe ɗon wimano ara ko honɗum woni e ɗum ɗon kadi emo waɗi ɗum ma waɗat ɗum ɗon e ma hakkunde ɓe jombidirɓe ɗon ɗiɗo kono noon fiyaki fi ɓen noon e ko honnoon o noddaɗo ara ɗo waɗi ɗum ɗon kamɓe on ɗon kadi honnoon woni fi ɓen noon tato mi faami ko landi ɗon kon ko adi kon taw ɗen golle ɗum ko golle harmuɗe harmande hulɓininde harmande ñittunde kanude nde tawata no hersini tooden noon nde julɗo sifoto sifa ɗum ɗon e hoore mum yani goɗɗo yo accu ɓeyngu muɗum ɗon o immo yo ɗaɓɓa gorko janano on ara ko wonda e ɓeyngu makko on gorko ɗon ɗen ko gorko soɓuɗo annuye soɓuɗo finde soɓuɗo golle ko waɗi kon fopp no harmi haray nulaaɗo Allah sallallahu alih w sallam no maaki la yadkhulul jannata dayus hay si tawi tun o hira hara debbo on suuɗotoni waɗa ko boni tawi gorko on hiranama wawata darade ka galle muɗum sakko boneji ma o anda bone no ka galle makko o tabintina ɗum ɗo hay si tawi woni o anda
si tawi o soƴii tun o hiraali haray o naata aljanna na noon feere ƴettoyo gorko janna no adda e on ɗon walde ɓeygu muɗum e suudu on ɗon kam o ka koose jahannama on ɗon kam yaara subhanallahi no hulɓini ha majjere nden no hulɓini ɗen golle ɗon kadi ko golle ɗe tawata ko golle mo annda diina few ma ɗum alaa huutorde diina few yani yo gorko ƴettoye gorko janano yo ngaru wonda e ɓeygu makko e nder suudu dayus e hoore ko woni kon dayus toden na on ɗon no ɓuri dayus hulɓinaani dayus on ko sogotoɗo ɓeygu mum no wadde ko boni fanka ɗon tun sabu loore ma fanka tun ɗen sabu innugol no huli gere ka galle muɗum ma no huli wota ɓami lanco ma ni eni ko ɗum wiyete dayus on natta aljanna mo alaa kirata amma tewtoɗo on adda zinoɓe ka nder galle mum yo zinido e ɓeygu mum ɗum ɗon kam wolataake fi muɗum yo Allah faabo on ɗon ka makko accita ɗum ɗon o tuubina ɓeygu makko o reeno e sifa ɗen ɗon golle atto mayde sina ɗum on ɗon kan adatomo ɗon mo naatude jahannama ala sabu na o suusini bone ka nder galle makko o wakkili kadi o wallitike ɗin ɗon e hoore ko ala kiran kono ɗum ɗon fof ko golle dugala yaagal golle e awamu yaagal ko tawata l'islam on no seni e sifa ɗum ɗon jooni si ooti heɓi nawnaani tawi jooni o lu'i o wawata yiidude e ɓeygu makko o hewtanamo ka o hewtantamo ɗon yo ɗaɓɓu lekki si tawi woni ɗen o ɗaɓɓi lekki haa o heɓaali ma o ndaari o tawi debbo on muññataako debbo on wiimo hey ko an ila ɗo ɓay a hewtantalan kam mi hewtanteɗon jooni noon a alaa cellal a woni mayraaɗo ma a woni luuɗo jinsu mo tawata haala muɗum on hutota gollata no haaniri noon jooni haray koyo accito debbo on goɗɗo jombam si tawi hewtani debbo on be o zina haray fari on fawi gorko yo accito yani gorko on taw si heɓi nden nawnaade tawi ko nawnaade lo'ugol yo ɗaɓɓu lekki so ɗaɓɓi lekki tun docteur ɓe ɓen e muyɗe Allah hawrini neɓe heɓa nawti lekki heewi nawnoɓe si waɗen nawnaaji ɓe heɓi lekki kono si o taƴiki e heɓugol lekki naye o ari o taƴiki e heɓugol lekki tawi debbo mo wondi on noon ko debbo mo tawata kañum tuuyono e muɗum ha o huliwota on ɗon waɗu zina haray waɗɗike mo yo accito debbo on fiita o waɗu zina hakke ko harmi kon ko harmi kon hakke ko harmi kon hulɓini haray yo accito debbo on goɗɗo jomba mo digi fiita o zina kono yo ɗaɓɓo e zina o adda ko zinda e ɓeygu makko ɗum ɗon kanko hunde ɓurde hulɓinade ko kaani kon no wayi waɗum kadi heɓi nokke e waɓutuuji goo kadi yimɓe goo ɓe tawatam ko majjuɓe ƴettaynoɓe jiwo haa gayna inna fii yo ɗaɓɓu gorko goo ko yiida e jiwo on ka arande yiidigal fii ko wallitomo fii fot yiidigal aranal ngal ɓay haray e fewndo on waɓutuɗon ɗen debbo on ko wiyete kon ɓanndu makko ndun haray no ɓiƴondiri seeɗa o ɗaɓɓa noon ko inna no walludemo no udditora haray ɗum ɗon kadi no harmi ɗum kadi ko harmi noon hayti ɓiɗɗo ar heɓade nde ɗum ɗon ko fattu bon kala gorko julɗo haray no ñiddini ɗin piiji no hiri fii ɓeygu muɗum ina fi ko si tawi otino wuuri e leydi julɓe hayso wuurtun ka leydi julɓe hala o jannga e fus mo anndi siwa ɗum wattake yo accito debbo on goɗɗo jomba mo ma o ɗaɓɓa lekki hatta ma o heɓi o ma debbo on reeno jannga e tinno e nder dina kan ha Allah hokkora mbodu makko lekki so tawi noon o daari o tawi ɗum ɗo fof ala heƴude e makko be o zina hara yo torto hoore makko gorko on accitamo goɗɗo jomma hakke ko harmi kon hulɓi alhamdulillah on jarama welti ko fota e naseɗa Allah on waɗa on jelji aljanna welti ko fota e naseɗa on jarama aɗa mi welti ko fota e naseɗa naam haray lan udditande hikkiɓɓen ɗo inchallah naam ɓe maketeɓe ɗum salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nan hajja naam nala toon alhamdulillah ɗam hejja alhamdulillah o sayno jeltiɗo itte on waɗi écouteur itte iwi naam
naam Alhaji assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ina la to ngi jang. Tore Allah. Waaw. Remri men fop noy jang. Alhamdulillah. Amin nala ndali mari ko weltana gol on tum. Jazakumullah khair. Yalla be dan ko gangal acci on takko amen ha boye juuta ko minen asma mo hajja ko la men da so nganditi. Naam. Nala don. Alhamdulillah. Yetudalla. Ko weltana gol ngal barka bu me welti ke mojjanani. On jara. Amin. Assalamu alaikum. Naam ɓe maketeɓe ɗo jallo pare. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. On jaram. Assalamu aleykum ustad. Waaleykum salam. Haray on accaki ko landal mi mari ɗo en fait ko pari dow ga mi woni donc aray ɗo ko fi affaire juulugol ngol ɓayi on tigi yaha e l'école quoi joni noon ɗo e subakam ɗo yomi innude mi juuli subakam haray on tigi rato e train on fiyogo ka l'école quoi joni noon haray ɗum ɗo no tampini on tigi moƴƴa quoi ɓayno on tigi no anndi normalement ko juulugol ngol hatti piiji ɗin fof taw donc haray hawtidirogol ngol kadi juula kadi haray e ko en gros on wona ɓay ka l'école toon ɓe jaɓata juule tawata on tigi kadi wata yaltugo juuliroya nokkugo haray no anndi noon tigi moƴƴa no juude on tigi donc haray on tigi anda honno guerdata ɓay wawata kadi accitugol yowgol l'école ngol eyno wawata juulugol toon haray ɗum noni landangol son fami. Aleykum salam wa rahmatullahi. Haray si tawi no woodi goɗɗum ko sakpoto goɗɗo juulugol haray ɗum ɗon ko hunde hulɓininde hunde aaninde. Julɗo yo taw hara hay hunde ala ko sakkotomo juulugol ngol e ko tawata ko faggitorante gurdam makko ɗan ko aduna ɗo fay si yoti juulaali haray ko ɗum wiyete o ala diina si yoti juulata haray o ala diina joni noon julde nden nde mara nganto hay nokku si wona hara ko hakkille ɗen wirni siko nawnaare haɗata julde ko juulire alhaali ma no wawiri noon siko yaadu haɗata julde nde yaafaka hay e gere nde yaafaka hay nokku kala alhaali no woti waawiri noon yo juulir noon joni e misal si tawi woni ɗen a fokkiti yaltude ka nder suudu ma tawi subaka on heewaali joni noon ko be hewtoyaka l'école atto ɓaawo subaka heewde ara a suusata julde toon koye leydi heeferɓe wonɗa joni hiɗa waawi salligade ka suudu ma sa yahi a ƴawi ka terrain wagutu on heewi a juulay ka jooɗiɗa ɗon ka terrain si koye oto wonɗa wagutu on heewi a heɓaade ko jippoɗa juula ka jooɗiɗa ɗon ka jullere si koye avion wonɗa wagutu on heewi a juulay ka jooɗiɗa ɗon ka jullere avion si tawi koye motoru wonɗa tawi woniɗen e goɗɗo no dogindema e misal harum ko laawol no juulira wagutu on heewi a tawi o yalta woni iɗa wawi juulude e hoore ɗum ɗon si tawi woniɗen a jippoyte ka terrain ka wonɗa yahude ɗon ɗen ɗo e a naatu ka l'école si tawi woni ɗen wagutu on heewima tawi be sa a heɓata feere juulugol juulirde ala ɗon ɗen ma nokku kam molɗuɗuman so ala ko a juulu alhaali mo wawɗa o en faami andi hay nokku nde accaka si hakkille no ka hoore ma si hakkille no ka hoore ma hay nokku nde accaka kono ko yooti juulu no waawiri fewndo on alhaali ɗon wo fattakulla mastata to sa ƴawi ka teren juula ɗon siɗa ka oto juula ɗon ƴaƴa yeru no waawirɗa o sifa ɗum ɗon holli wonde si tawi woni wagutu on heewi hakkille no ka hoorema ko nawnuɗa o ko maapiɗa o ko sohluɗa o ko marɗa occupation ji o hara ya juulo e alhaali ma hay ka tabal ka jooɗiɗa ɗon iɗa waawi ƴaƴude ɗon ɗen juula et puis miɗo sikki tun wono France ko leydi annasarankoɓe siɓe anndi diina yani annasarankoɓe ɓen no weli wuuridude e muɗum ɓuri communiste ɓen hella ka diinaaji ɓay kamɓe ɓe anndi diina si tawi woni ɗen ɓe anndi oɗo ko juulɗo ni hay si ɓe yanantamo juulugol ka l'école ton so woti ni no takkitoyaade ɓe jaɓay o yaha ka
nam kundo me yo yalti don den takitagol mo wonde salliki makko on haysi ko e baaw piliyewal on mo waawi juulude ma kaw jooɗi ɗon ka julle rek ma kala no jooɗi walaade makko mo waawi juulude nam assalamu aleykum ara on jaarama faaminke waaleykum salam wa rahmatullah yalla bom baraji mo joni mi ɓeɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 292 assalamu aleykum numéro UK no sakkitori 292 assalamu aleykum awonon on watto e on say mudditana ɓeɗo nam ɓe maketeɗo ɗo Mouhamadou Diallo assalamu aleykum waleykum salam on jaram de hire jang usane jam tun alhamdulillah ok ko landal mi marɗo kono mi jantaki bayana on ko joodi donc mi anda ko e fi honɗum wonɗon e mum donc ko landal on jimarnoɗo ko ɓooyi ko faala landade kono ko hande mi hawrodire mum anam yaye ɓe jenti o ok assalamu aleykum ustaden waaleykum salam wa rahmatullahi meɗe weltani on ɗo fota wona seeɗa on fof tigi tigi waajuji mon ɗi no wallude men fota ɓay sonti jannga ala janngude kadi ala jentade waaju waray no satti fota tigi tigi on mbeɗe weltani on fota allah hokkon duuɓe kellal tigi tigi on ok landal komi joyti ko landal komi joyti ko ɓaymi nana e ɓeynna sa fodi goɗɗo haray no waywa sa ñawlimo donc exemple wona ɗo jooni sa miijanike goɗɗo waɗangol mo wona hokkugol mo mbuuɗi ma goɗɗum donc hara yeetaki mo kono annike ko ɓernde ma on saa ɗon sewti a waɗanaymo nden hunde ɗon donc saa on hewta tigi tigi on hara no hewtirno naano miijornoɗa ronkamo waɗande ma ɗum hay sa waɗanimo harana ber konko miijaninoɗamo kono hara yeetaki mo anni tun ko ɓernde ma sa heɓi ɗum noon a waɗanaymo donc ronkoya heɓugol noon ko miijinoɗa ko ma ɗum heɓoya tigi ronkamo waɗande tigi tigi ko anniyaninoɗamo kon donc waɗa hara hewta ɗon donc ɗum noon kadi haray no wawa si a ñawlimo kaɓay haray a yeetaki mo haray fayda ɗum noon ko anniyema on ɗum kono na yaltir nano miijonoɗa noon fodore kala dimo si o fodi ko yo siinu fodore makko nde lundagol fodore no jeeya e jikkuji naafiqaaku nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki alamatul munafiqi salasa no jeeya e mandeji naafiqi ko maaki kon kanko nulaaɗo iza wa'ada akhlafa si o fodi o lundo fodore makko nden ara o fodata o siina o fodata waɗugol ko moƴƴi o siina ko ɗum waɗi fodugol haa gayna ronka siinude ɗum wona golle ndimo wona golle ndimankaaku ko jeeya ɗum e ɗaynugol mo fodi on no jeeya kadi e jikku naafigi ko waɗi harayna jikku julɗo moƴƴo kono ko si oti fodu o nodda goɗɗo inna mi waɗante goɗɗum haray mo mari fiiri mo waɓutu ka o haaldi e makko waɗugol ɗon hewta o inna mi firti ɗum ɗon haray o waɗaali golle mumini laaɓulo ko golle naafigi ko naafigi firtata ko fodi amma so anni tun waɗande mo goɗɗum o fodaali mo o hewtini mo o ƴettitama o makko o yewgi e mum o miiji tun ka makko ka wonki makko o inni si Allah jaɓi miɗo anni si Allah okkorilan hikka mbuuɗi mi okkoray oɗo ɗen $100 ma ɗum mi okkoray oɗo $50 ma mi mahanayi oɗo suudu ma mi soodanaymo oto ma mi waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo o miiji ka wonki makko o fodaali haray wonaali fodore taw o annuye si tawi Allah okkorimo laawol o siini bisimilla si tawi o siinaali haray o mara junubu few to denna o heɓa baraji ko anni ko moƴƴi kon so siini o windane noon baraji ko ɗaɓɓete nder ton ko joni haray ɗum ɗo wonaali fodore taw ɓay o anni tun ko so o fodi o hewtidi o oti o haldi e makko o fodi ɗon harayna yo lundo sina hara o ronku feere few naam on jaram mi faami moƴƴa tigi tigi mi weltike fota Allah hokkon baraji ɗin Allah ɓoy noon hakkunde e jam Allah andi men tigi tigi minen kadi gandal ko joyti ɗon komi torkema Allah
en jaram buy albarka nam en udditande ɓeɗo ɓe nane ɓe numéro mum sakkitore ko 292 assalamu aleykum. waleykum salam tollahi en jarama de ala toon awa ustaden no jenti on ɗon ustajan ni faala landagol on ko question ko honno ito mon gonno yehi noon ala nanade moƴƴo nam mi faala landagol on ko honno annduɗon e ñaawore neɗɗo mo annduɗon hara si goɗɗo heeɓi welo welo ara o yiɗa ɓure daro o monoto so an si goɗɗum heeɓi welo welo o haalata fuy o manta mais kala ko heɓuma bone ma ɗum goɗɗum ngo ko waɗi hara on tigi no haalay ɗum noon ma siko tawde yimɓe on tigi ara no waɗa wasimo o faljitate woni ma siko goɗɗum waɗi hoɓɓe hara o yaltina o haala ɗum mais so goɗɗum waɗi hoɓɓe ara ko welo welo ko tawata jiɗɗo ma weltantoma ɗum noon o faamina o annda ara kono on tigi no jokki tun yimɓe ara ko kala ko goɗɗo ko boni ko nouvelle yalti on tigi haalay ɗum ɗon kono ko moƴƴere nen ɗon haalta on tigi no moni tun no nawle ko nooni ñaawore on neɗɗo ɗon haray neɗɗo si tawi woni ɗen ko noon o sifori hara si tawi a heɓi moƴƴere ɓernde makko nen kanko haray laaɓa o weltaaki sa heɓi bone o saakitay bone on haray neɗɗo siforɗo sifa on jikku ko jogiiɗo jikku bonɗo mo haani wurtude o moƴƴina jikku on ɓay jikku no sanso jooni noon si tawi o tino jogii on jikku seytaane yankeejo ɗon aray no waɗɗimo yo hulu Allah o sansamo si wonaa ɗum o heɓii ko ñaama moƴƴi makko ni ko ɗum wiyetee ngañanaandi e konnaagu e yiɗugol yo bone saakito e julɓe ɓen e yiɗugol ñakkingol goɗɗo e yiɗugol ñakkuuru e hoore goɗɗo e yiɗalngol mo kanko koyra ɗum ɗon haray si woti no jogii sifa on annuye bonɗo haray mo jogii jikku bonɗo jeyaaɗo e jikkuuji bonɗi ɗi tawata ɗin julɗo fof no haani tuubude e muɗum heɓa ɓernde laaɓunde heɓa jikku moƴƴo heɓa annuye laaɓuɗo wonande julɓe ɓen ko ɗum wiyetee ngañanaandi jogiiɗo ngañanaandi haray himo jogii ka wonki makko ko ñaamata moƴƴi ko woni bollude ko neɗɗanke jogiiɗo ngañanaandi haray himo jogii ko woni ñaamude moƴƴi makko ni yo gir o tuuba o rutto ko Allah o gera o seeda e ko wiyetee ko ngañanaande o yiɗana yimɓe ɓen ko Allah hoddirani ɓe kon e moƴƴere o añana ɓe bone aroowo e maɓɓe fof ko añani kon hoore makko o añana ɗum yimɓe ɓen ko yiɗani kon hoore makko o yiɗana ɗum yimɓe ɓen gooto yiɗanaa hoore mum ñakko gooto yiɗanaa hoore muɗum inde bonde gooto yiɗanaa hoore muɗum baasal e lorra e nawnaare e masiibo gooto yiɗanaa hoore mum ɗum so taw yiɗan siɓɓe makko julɓe ɓen kañum kadi sifata neɗɗanka noon siko noon o wayi haray mo mari taggiindi bonndi ka wonki makko ko yo gir o sansa ɗum ɗon o tuuba o ruttoo ko Allah mbela jo Allah ono yaakoomo miijo bonngol ngo miijingo hamma si tawii mo ñakkina woɓɓe goo kadi o gera o tuuba o ruttoo ko Allah o moƴƴina innde ɓen ɓe o ñakkinnoo nokku ka o ñakkinnooɓe ɗum fof yani kala ka o yahuno o inni kaari ko bonɗo o yaha ɗon o inna aajaka kaari ko moƴƴo yimɓe ɓen hari anndaama yimɓe ɓen anndaari ko moƴƴo kono ko moƴƴo yani ko o mantita ɓe o itta bone mo waɗi on e maɓɓe ñakku ko waɗi e maɓɓe kon o itta haray ko ɗum ɗon e tuububuye makko on en torki Allah o laɓɓin pittaali men ɗin o hokkat pittaali ɗin kulol Allah laaɓugol e yiɗalngol yimɓe ɓen julɓe ɓen ko yiɗani kon hoore makko e moƴƴere waɗa e ɓerɗe meɗen ɗen ɓerɗe yaajuɗe ɓerɗe hecciɗuɗe ɓerɗe ɗe tawata no wuuri no yiɗani julɓe ɓen fof ko yiɗani kon hoore mum on jarama Allah ko bara lawa e landantogol ɗon question naam awa yettine seeɗa yimɓe ɓen no ka ligne ɓuri ok a joonami mi faa landogo ko honno woni ñaawore kadi goɗɗo mo laaɓanda haa laaɓi foy yara ɓernde laaɓunde on tigi laaɓanda on tigi yilto wona koni feƴƴudande adde noon on tigi jampoma ka on tigi jampoma ko a sikkata ko honno woni ñaawore on aaden ɗon hara mo laaɓanda haa laaɓi foy
on jamfoma ko ami jano gañoma sikkano ran ko gañoma yaltande honɗon ñawoɗon on neɗɗo no haray si tawi an a laaɓani goɗɗo a feññinanimo ɓernde moƴƴere annuye moƴƴoye jikko moƴƴo a laaɓanimo kanko on o tunnanima o janfikema haray ko Allah wonata hakkunde mooɗon an jokkotu laaɓal ngal faamina annda emo janfaade mo Allah wona e hakkunde mooɗon no ari e hadise selluɗo goɗɗo arno lanndi nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o inni himo mari siɓɓe de kamɓe himo laaɓani ɓe kamɓe ɓe tuunanimo himo yiɗani ɓe moƴƴere kamɓe ɓe añanimo moƴƴere himo jokkiiɓe kamɓe ɓe taƴiimo himo waɗande ɓe kamɓe ɓe alaamo waɗande hiɓe wadde mo yani himo waɗande ɓe kamɓe ɓe wadde mo nulaaɗo Allah sallah alih sallam ko hen ɗum jeabinooɓe on lanndiiɗo ɗum nulaaɗo Allah sallah alih sallam maakanimo wonde an wakkilo tun jokkitaa laaɓal maa ngal no fatawa si tawi ko ndondi wulndi wonɗaa ɓe ñamminde kamɓe ɓe nganndi ndondi wulndi ɓennataako no haaɗi koko ɗeɗɗata no wondi e soñja bon si tawi woni yiɗa waɗande goɗɗo kanko himo waddema faamin alaa anndude ko wonma wadde kon accidamo e Allah nulaaɗo Allah sallah alih sallam makani on Allah taganaymo malaikajo ko wallitomo ko wona hakkunde maɓɓe tawi goɗɗo no janfaade ma hiɗa laaɓanimo jokkutu laaɓal ngal Allah waɗa e malaikaji wona e hakkunde moɗon ko wayno sakko boneji ko iwrata kon hella makko fuu feeñuɗi e wirniɗi nulaaɗo makanimo wala yazalu ma'aka min Allahi zahir ma dumta ala dalika fanniɗa jokki ɗum haara e Allah no walludema si goɗɗo laaɓani tumananima an laaɓanmo fanka accidamo e Allah ɓayan hiɗa hooli Allah hiɗa hooli e ko kanko jogii tintinol oɗangol ko kanko jogii tintinol mangol fellito Allah on wallete e hoore makko si tawi woni ɗen koko foolotirte fiimu Allah wallete an foola ko ɗum waɗi an laaɓan tun goɗɗo siɗɗo maɗa julɗo laaɓan mo tun reedu si tawi o bonike e ma o tunanima Allah on hakkidata on kanko wallete ko satti o ko satti ko kanko lorroto naa si tawi noon a heeɓi feere no waajorama kañum kadi ɓeydamo laaɓande reedu fiwota ukko e probléme ji ma ɗum ko wiyete bala uji e nambaraji buyi haray ɗon kadi ko jeeya ɗum e haqqeji hakkunde julɗo e julɗo kono an jokkutu laaɓal ngal hara haaɓaade nam assalamu aleykum abarka ndakko baraji amin ya nam ɓe matateɓe ɗo Diallo Alpha Isaga assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ajim assalamu aleykum ustaji waaleykum salam wa rahmatullahi min ko landal mi mari ɗon fii ko yowiti aaden ɓe ɗiɗo sike ko njaatondirɓe ɗiɗo e nder noon ka ɓe njaatondiri kon ɓe duumike mum ko neeɓi debbo on ko kefeero on gorko on ko julɗo e nder ka ɓe wondi kon ɓe woni haɗon ha ɓe desita joni yo ɓe yaltu e njaatodiral ngal wo ɓe huma dewgal hakkunde maɓɓe joni noon komi landal al ngal ko est ce que ngal dewgal ɗon haray ino dagi e debbo kadi o desita kadi wondema o yalta e ka kefera ko o naata ka islam donc haray ko ñawore ngal dewgal ɗon mi faala andude assalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam wa rahmatullahi haray julɗo on kanko himo andi zina no harmi kono si woni ha seytane foolimo wonki makko kin foolimo belaɗe makko ɗen foolimo o fawniki on junubu hulɓiniɗo ɗon tawi noon koye wondude e keefeero on ɗon no feññini kañum o teddina diina o hoolaki diina aslan sakko omo teddina ka on ɗon ñande tuubi o haray kanko o malama
so tuubi kanko keefeero ngo yalti e kiifiiru ngun fet o gomɗini Allah o yiltike o feewi e nder diina ka haray kanko kan o malaama ko waɗi kala ko bonnuno Allah e ko bonni kala ko waɗi haray Allah yaafike mo fof ko an julɗo on mari probléme amma keefeero on kam probléme makko on fof ko so mayi e keefeeru ngon so tuubi o ruttike ka Allah o silmi o acciti keefeeru ngon o gomɗini Allah o feewi e nder diina kan haray kanko kan o mali ko en waɗi jawdi ko o faggiti e boneeji ko o waɗi e zina e yargol beere ko o waɗi e kala ko aali ko o waɗi si tawi o wattaali wa mum batte o wadde haray ko daɗu ɗo kanko on haw ko yaafaaɗo o mara probléme jooni noon si tawi woni ɗen ko heeferɓe ɗiɗo silmi hiɓe waawi jombindirde ella o alaa e mum amma o keefeeroɗaa kadi si tawi o silmi yo goɗɗo e julɓe ɓen jombum amma an on haa jooni haray hoolaare alaa e ma ɓe nganndi no ari e hadise selluɗo holluɗo wonde al ismu ma haaka fi nafsika wa karita an yettali alayhi nnasu kala ko laƴiti ka wonki maaɗa ŋaaŋuma harayɗa anndani hoore ma a faalaaka goɗɗo humpito harayɗa anndi ɗum ɗon ko ka junubaaji jeeya si tawii noon a tuubi a moƴƴini o keefeero ɗo silmi o tuubi o moƴƴini on woɗɗondiri ko gaste woɗɗondireede kon fof kanko ɓay hari ko o keefeero harayno yaane ka goɗɗo e julɓe ɓen jombamo ko ɗum ɓuri moƴƴude mo tawata na sifa ma an hankan noon si a tuubi a moƴƴini tawiiɗe o inni kanko kadi ko an jombatamo haray si on woɗɗondiri keefeero on si silmi kanko mara probléme yo goɗɗo jombumo e julɓe ɓen ɓay oɗo kan waɗɗo on zina e makko mo annda on ko fasiqiijo asla kanko keefeero on tigi o hutiki on julɗo ɗon ɓay o anndi ko julɗo ni kono mo teddina diina kan si tawii noon debbo on inni sago makko ko on ɗon jombimo ko ɗum woni mo silminde ɗo yo silmu on ɗon jombamo ɓaawɓe pottondirde dumum ne landaaɗo on wano ko fanɗi o fiilawruuji tati woni hakkunde maɓɓe ɓe jombindira seedeɓe waɗe o silma ɓe jombindira no haaniri noon ka saria ɗon si ɓe tuubi ɓe moƴƴini ɓe lutti e moƴƴinande maɓɓe nden Allah o yaafoto ɓe ɓay hari oɗa keefeero amma ko julɗo min e min taɓe jombindira aso nam on jaram ustadin est ce que lamari ɗon kadi landal mi annda si tawi hajjen accami landongal ɗo yimɓe ɓen no heewi tawi tan woni ko 10 minutes heddorɗe yimɓe ɓen no ka ligne buy jaafeede ok probléme wala joni ella wala on jarama hajjen awa gasi eyi assalamu aleykum ustadin aleykum salam e nam ɓe maketeɓe ɗo kadisa assalamu aleykum maketeɓe kadisa ɓen assalamu aleykum kadisa assalamu aleykum ɓe ɗare no pottiti téléphone om e ɓe maketeɓe ɗo boubacar dara assalamu aleykum waleykum salam nala toon anta alhamdulillah ayno jenti on ɗon ustadin assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nala toon eyi yettore Allah on noone min ko landami ma don fi du'a naam nande mi nani mi yiɗo kamo ko ɓe ɗiɗo ɓe wuri ɗo fi du'a si goɗɗo neɗɗo sattiyaɗo ɓe premieɓe mi nani ɓe inna allahumma inna aj'aluka fi nurin wa na'uzu bika min sururin deuxiéme ɓe mi nani no inna allahumma inni aj'aluka fi nurin wa na'uzu bika min sururin fala no andugol ɗin on ɗiɗi si kon mum no selli ɓe ma si fo e mum no selli man aslananga faamike koye hoore ayɓe woni du'aade faamaaki koye hoore ayɓe wonno du'aade ka ko du'oto ɗum woni non ɓe woli tum fi du'a on ɓe ñiwo ko du'a si goɗɗo no sattiyama no wuri ni laamu mi nanaali ko du'i kon ɓe inni wolwan ni si goɗɗo no satti noon ko wowluɗaa kon allahumma inni a'udu bika mi anndaali ko lannindi kon non premier on ɓeɗa inni ɓeɗa kayamo koɓe min hanno inna premier ɓen ɓay ko kayamo koɓe ɗiɗo premier ɓen inni allah premier ɓen inni allahumma inna aj'aluka fi nurin wa na'uzu bika min sururin
ɗum ɗon haray ko du'a fi ayɓe ɓen yani no ɗoni noon so tawi ko non o wowliri haray ko tori Allah yo allahu on won hakkunde makko e ɓe ayɓe Allah on wona hakkunde makko e ayɓe ɓen sakko bone maɓɓe on e bore daaɗe maɓɓe ɗen o waɗi Allah keerol hakkunde maɓɓe si tawi woni ɗen ko du'agol hakkunde makko e ayɓe Allah ayɓe diina en nam o andi ɓay ko karamokoɓe ɗiɗo ɓeɗa ɓe nani no wona ɗum ɗa ɓeɗa ɓe nani kadi no wona ɗum ɗa karamokojo ɓe no mari uslubu no yewtirta noon koyo taw tun hara ma'ana on no feewi hina ƴiyalngal wona alandede sina hara ko ƴiyal sunna ma ƴiyal qur'ana hayso ko ƴiyal sunna kadi oti no wawa fillade ma'ana on hara nano ƴiyalngal walori noon oti fillo tun ko tawata kon no yaadi e ko ɗaɓɓa ɗon ko kono mi mooli Allah mi moolikema e bone maɓɓe on haray ko du'a on ɗo du'ade hakkunde aaden e ayɓe muɗum ayɓe diina Allah kan Allah mi moolikema bone maɓɓe mi torikema wonu hakkunde an e maɓɓe wona ka bore daaɗe maɓɓe hara ɓe hewtatalo haray du'a joni noon ɗiɗon ɗiɗi ka mo wonɗa e mo wona no selli ɗon ka si tawi woni ɗen ko du'a fewtinaɗo ayɓe Allah mi moolikema bone ɓeɗo ayɓe mi waɗima hakkunde an e maɓɓe mi torikema sakkano lamɓe ɓay ko an woni sakkotoɗo par ce que min ko ɗum waɗi tan jibi ɓeɗam nanino inna ɓeɗam nanino no inna inni ko ɗum waɗi minni ko fof mi lamɗo ɗum kam inna on ko jam'u yani o mooɓidir menen men waɗi hunde kaari men torikema yo Allah waɗan men hunde kaari oɗa noon ko fewtinɗo damir on e hoore mum kañum o wi Allah min mi torikema waɗanan hunde kaari dandan hunde kaari si tawi ko kanko tun woni du'anade hoore makko ko inni on o wiyata si tawi noon ko jama on woni du'anade o wiya e woni inna allahumma inna na'uzu bika min kaza wa kaza maasi ko kanko tun woni du'ade o wonda e woɓɓe wonne tun allahumma inni a'udu bika inni on e inna on fof kono oti fewtiniri noon ko woni du'ade ko si tawi ko jama o woni du'anade ko ɓe o inna ɓaalay ko ɓe fof allahumma inna na'udu bika min kaza wa nas'aluka kaza haka hatti amma si ko kanko tun woni du'ade o ala wonduɗo e makko o wiyayi allahumma inni a'udu bika kaza wa as'aluka kaza yani ɗum ko lamir on woni woddude fof no selli ka lamir an tun hiɗa du'ade ko inni allahumma inni wiyata si tawi ko jama on wonɗa du'anade ɗa wonde woɓɓe inna nam won joɗam Allah kubaraji amin nam ɓeɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 159 assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ajje nam fayno jenti on ɗo assalamu aleykum ustade waleykum salam wa rahmatullahi haray komi faala landagol ɗo ko fi sonnajo no mari moodi makko noon waɗa e shirque moƴƴa nam joni noon haare sonnajo on ado ɗum haari o anda ɗum ɗon haari wona probléme makko joni noon o andi fidina kan joni ɗum ɗon no satti e makko moƴƴa haray noon o inni hay kanko e moodi makko ɓe seeday hay moodi makko si haaju mum yani e makko joni o innayi moodi makko no ñidda mo nam sabu ɗum ɗon haray noon on ɗon déjà vraiment sonnajo on imo ɗumanni moƴƴa o andi mo faala pratique de dina kam moƴƴa kono imo mari probléme e tere manɗo kam moodi makko joni noon hay weldudugol e on ɗon taw yaha ñamaka makko ma ɗum heɓa waɗa piiji goo yaaka makko est ce que hara no dagani goɗɗo goo e fii debbo on kadi on sonnajo ko on kadi waajoto ɗon fii no gerdira hara wawa e wallitade hoore makko e moodi makko fof nam haray oɗo sonnajo mo Allah bajjo seniɗo on waɗi tawhide muɗum o heɓi limanu selluɗo o heɓi finde sellude tawi moodi makko kan Allah on udditanali mo laawol peewal ngal o heɓali annora ko suddiɗo on heɓi kon haray o suddiɗo ɗo wontan mo noddowo mo ka diina kanko suddiɗon o wonta da'iya tan lahu o wona kanko waajotoɗo gorko on o wona kanko rentinowo mo o bone o wona kanko rentinayɗo mo e shirku ɓay si yimɓe ɗiɗo Allah alan ɗo waɗi hakkunde maɓɓe beldi ka haray oya no wawi
jaɓude laaɓal reedu oya o waajo oya siko debbo on ɓoylino gorko on no mari wurtagal e hoore makko o keeranaynomo o inna ko bee waɗa hunde kaari bee waɗa hunde kaari o waajomo haa o sewna wonki makko kin o waajomo haa o ɗofto si tawi woni satti o keeranom amma ɓay ko debbo on heɓi diina kan heɓi tawhiidi ndin yo waajo moodi makko kan kadi ɗen anndi asiyatu jarriborano tawde ko firawna jomni mum tawi asiyatu ko suddiiɗo julɗo moƴƴo mo sifa mum alaa e waɓtu muɗum e zamanu mum kono o jarribora yo firawna jommu mum o waaji on haa o tawi gasata Allah subhanahu wa ta'ala tawi waɗi on ɗon ko mo ɓernde muɗum soki e o silmata o gomɗinta haa o halki debbo on tori Allah Allah on mahanmo suudu ko aljanna Allah on waɗi mo jeyaɗo yimɓe aljanna jeyaɗo yimɓe moƴƴuɓe fiidi gorko on ko bonɗo haɗaali debbo on ɓay ko moƴƴo gorko on naati yiita debbo on naati aljanna ko ɗum ari ka suratu onno tahrim kalannode cortowol daraballahu masala lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdani min ibadina salihin fa khantahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an hakaya on hatti wa daraballahu masala lilladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna haka hatti hollugol keeferu gorko on lorrata debbo gomɗinɗo on keeferu debbo on kadi lorrata gorko gomɗinɗo on kono komo be waajo oya siko peewal ari ka debbo on yo waajo gorko on si tawi woni ɗen ko peewal ari ka gorko on yo waajo debbo on o debbo ɗo noon ɓaymodi makko ko wonɗo sirkude no kasara sirku on ko sirku tosoko ko kontideteɗo e junubaji mawɗi ɗin e sirku mawɗo on ɗon ko luttinayɗo jommum ka yiite so maydi e muɗum kono sirku tosoko on luttinta jommum ka yiite kontideteɗum e junubaji mawɗi ɗin si arayno mo wondi e tawhidi ɓayno kasara on sirku konɗa wolde ko talki e kaabenji ma ɗum tebenji ma ɗum e piɓoy ko nandi e muɗum ma nasima ko waywa muɗum haray waajum addanamo tawhidi o humpito ko laaɓi ɗaɓɓa karma koɓe jogiiɓe tawhidi e liman selluɗo waajomo so waajike mo noon haa o jaɓaali accitude ɗum on say noon tortoɗa hoore maɗa fii no seediron mbelajo Allah okkorte gorko mo tawata hiɗa kafi tawhidi kono ta hawju geru waajoɗamo waajoɗamo jeejamo aden no jaɓana e giɗo muɗum alhaaliji katral noon jiidi kadi sori hakkunde moɗon haray ko ya ɓeydu mo waajade ɓaray ko sirku toso ko jogii ɓayna wonɗo sujjande nammina wonɗo gomɗinde kañum kadi ko addata e sirkuji jani wono fiɓugol batteji piiji ma ɗum fiɓugol ko yimɓe ɓen e waliya e makko nande mo woni gollande ɗum piiji ma ko jinna e seytaneji woni rewde si waɗin alhaaliji joni no kadi hara ko ɗum ɗon no tawa waɗe karama ko yaagal karama ko batini suka ɗimpi ɗum ɗon fof aray en faami joni noon haray yo kanko debbo on o waajo gorko on so waajikemo o jaɓaali o torto hoore makko noon ɓe seeda kono taw hawju tun innugol mi tortike hoore an hannde ni e ni yo giro o waajomo taw so waajikemo noon o jaɓaali o laɓɓi wallotoɓe walla ɓe mo waajade ɓe jaɓaali on say noon o torto hoore makko o seeda e makko belajo Allah okkoremo jogiiɗo tawhidi koyeno jombam hollugol ɗum wona yo hawju pawtunde wotere nam oustaz en yafayra say noon joni wono fembo gongol o inne o fembike o mari ñalaɗe ɗe o femboto e piiji gonɗo mannoto so ini noon sonnajo o waɗamo ɗum ɗon si on salike hare no mari bakkatu ha no hani waɗude min ni hara sonnajo on noon si tawi wono moodi makko landike mo joni ɓay kanko inne o ko premier mardi de tous les mois ɓay inne ko mardi o jibina ko nden ñande o femboto ma suka ɗin piiji o inne ko debbo makko on noon fembatamo si on noon hulay wota waɗnato e suka ɗin ɗon piiji kañum kadi heɓa bakkatu hara debbo no wawi fembude o par ce que waɗa e probléme ha so inni o fembata moodi makko ɗum waɗa e probléme on ɗaɓɓa ko ñaawa hakkude maɓɓe e tout ça o inna koye mardi tun o femboto o inna o kanko e talata o jibina ko nden ñande o femboto wona lootagol ngol ɗum ko golle majjere nde tawata ko majjere ɓaleere nde tawata debbo o to jaɓanmo ɗum fiw yani koyo waajomo kono hina yo jaɓanmo
tawtugol mo e bone mo woni wadde ceeri gungon himo waawi nennude haa o waajo mo ndaara si tawi woni o jaɓay kono tawtugol mo e ko silku ko watta ma ɗum kataaji ko watta ma ni ɗum taw tawtumoye ɗum naam ko ɗum ɗo wonno randanga barka buya Allah jazakumullah naam naam haray ustade joni ɓay 22 heures yoniɗo woni 5 kam mon ton haray e ɓayna on sella moƴƴa kadi joni ɗen wawi hattude ɗo hannde inchallah jazakumullah khairan haray min weltiki albarka buy yo Allah yoɓɓon ko jarama sukran jazakumullah khairan on jarama amin ya Allah sukran haray min salmini ɓe guure nden fof toon noon on jarama Allah tawatama amin jeyngara ewa assalamu aleykum min salmini musidal ngal toon te haray o yaafoto interrompre ji waɗayde ɗe toon ɗum tawi ɗon feeli enen tanayga murandol no yaaji ha en ala e itomo gonno jooli o noon ok haray on no murandum ɗen anndi no woniri ga nam haray o yaafoto buyi coupirji ɗin ko watta kon e ko waytata noon non ɗo na probléme haray ɗan daarude ko ɓe suɓinoɗen kadi e nder ɗe balɗe ɗon ɗe wanno woɓɓe programme o si tawi hejji ɓe lonto docteur nam eyi on tuma docteur ƴettoya yontere hannde ɗiɗi hadi wawi tawi wawi tentade e nder muɗum si tawi kadi hawri en tawi ɓe wawoyay tenude toon ɗum kadi mi ndaarayno men soodira ga programme on hara ɓe wawoyay gollirde toon gasina probléme inchallah kono fof mum ko dimanche kikiɗe on ha e lendi on min heɓata résultat faamiɗo ɓay haray ko filande ɗen ɗo kadi wallito ɗon en lesol lande ɗen to ɓangina noon jama on no ɓe naatirta noon e no ɓe adorosirta e karamakoɓe ɓen noon ɓe huccina yewtereji ɗi wigol haray si'a ɓe innasi goɗɗo ɓe yaara noon haray ɓay lande ɗen no mari juɓɓuɗi ɓe wallira en noon kamɓe e auditeur ɓe ɓen inchallah gasina probléme inchallah haray ɓay haray koye wallidir jama on sippe men ɓe tawata famafi dina kan ma cokkitoɓe ɓen hara ɓe heɓa naalil en ellaji e nder golle ɗen are mi salmini sugaɓe moɗon ɓen e no alaji en kañumma e ha e mamadal en fof maɓɓe e musidal meɗen karama koɓe wontirɓe toon e wontirɓe ga fo mi salminiɓe haare ɗo towi Allah yo Allah waɗan en ɗum ɗo kamandakkeji moƴƴi wonɓe wadde yewtere woni wonde wallitorade jiiba muɗum woni wonɗo wallitorade kadi jentitagol ngol e waajagol ngol e noddugol yimɓe ɓen e nder fi programme radio on haara on fof on weltanama yo Allah yoɓi ɗon ko ɓuuri moƴƴude wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin jarama noon kadi albarka batte rande nden e golleji ɗin fof yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude Allah fof tinana e kedi men ɗi Allah joni ara en humpunto en allahu fi jaɓa bismillah on jarama albarka boy barkallah barakatu waaleykum salam wa rahmatullah na musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗen ɗo ni haray ko ɗo wonɗen hattude inchallahu e haray ɓe question ji mum jawitaka ɓen fof haray eɗen yaafini fota inchallahu so tawi hara no nanirɗon no ɓe makiri ni so deftere ɓe duwa voyageude so tawi hara ɓe wawoyi on sawi ɓe naato e min andinayi on fof e muɗum inchallahu so tawi kadi ɓe wawali hara en waɗay woɓɓe ha kamɓe ɓe hettoyo yontere hannde ɗiɗaɓere inchallah hara on fof on weltanama on du'anama yo Allah subahana taala weltano en fof yo Allah waɗa barke e ɓengure men ɗen ittana julɓe ɓen andiji ɗin danda e guere ka leydi men ɓuttinana e leydi men ndi amina ya rabbi haray yo Allah subahana taala on ukken waldugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal